Da mi reci, ako se ne varam, ti si porijeklom iz Bosne, ali ne živiš u Bosni, jel? Jesam dobro to Da, pretpostavio ili... pa jesi ja sam iz Travnika, dakle Travničanin i sudbina me odvela u druge krajeve. Ja živim u Norveškoj trenutno i to je taj fall, dakle rat, ljudi se raselili. Da. I jel Norveška fakat zemlja iz snova, kako govore u zadnje vrijeme za nju, ili ti misliš da je moglo biti bolje? Pa ne znam. Pošto kad god izbaci one neke spiskove najsretnije države, uvijek je Norveška negdje tamo u top 5 zemalja. Ma ne bi oni imali, to je nečija propaganda, ne znam, zavisi ko objavljuje te vijesti, to je, znači ne bi imali toliko oni alkoholičara da su svi sretni. Mislim... nisam očekivao komentar. Fole da je ovo ipak zapadna država, da je država sređena, da je pravna država sređena, da funkcioniše na taj način jako dobro i da je jednostavno ono što ljudi misle da je u stvari normalno. Da. Sad koliko je sretna ovo država, to ja ne mogu potvrditi. Kakva vam je situacija s koronom? Jel postoji neki lockdown i izolacije ili je sad prilično bilo je. Da, bilo je sve zatvoreno. Ja još uvijek nisam na posao se vratio. Mislim, od kuće se sve radi. Tako da oni slijede šta vlada, odnosno šta vlasti zdravstvene, te direktorat zdravstveni slijede i prate to drže, pridržavaju se mjera i a lockdown je bio donedavno, je sve zatvoreno bilo, sad su krenuli normalno nakon što su vakcine došle, pa su krenuli da vakcinišu najstarije, pa onda idu ovamo dole, sad se radi se na tome da se što više ljudi vakciniše, da se riješimo ovoga zatvora. Da, evo kao što većina ljudi može vidjeti, prilično impozantna kolekcija videoigara. Jesu li sve iza retro, da li bi se sve igre koje su za tebe mogle smatrati retro igrama ili ima ovako neki moderniji sa četvorke, PlayStationa, Xboxa, ovoga novog, ili je samo isključivo retro u pitanju? Pa, izvini, zove me neko, pa retro, vidi, moramo prvo definisati retro, možda je ok da ja kažem par riječi. Slobodno, naravno. Mislim, šta sam ja, čime se ja bavim, mislim, dakle, moj hobi je, dakle, naravno, gaming, cijelog života je bio gaming, jedan od glavnih hobija. Prvi put kad sam ušao u, recimo, arcade igraonicu 80, sad ja lupam, 5. 6. mada bilo je otprilike tada, kad sam možda imao 5-6 godina, ja sam poludio za video igrama i gamer sam bio cijelog života. I sada hobi mi je, mislim, prije jedno 6-7 godina, naletio sam na jednu staru konzolu, na jednom buvljaku i čisto rad fola, hej, vidi, ovo sam imao prije 20 godina, hajde ja to kupim, evo. I rekao, i onda igrom slučaja bili ste neke igrice koje sam ja igrao i ne znam, to me toliko vratilo u ta neka sretna neka vremena. Da, vjerujem. Da wow, nostalgija je pravo jaka stvar kod mene, tako to kad me je vratilo, wow, tako da se insta hooked sam postao i nastojanju nekih preživljavanja tih lijepih trenutaka dječji,
ono, ti osjećaja koje sam doživio, ja sam rekao, hajde da vidim da ima još nešto, ono, da vidio sam ovo sam igrao, ok, super mi je, to smo riješili, onda sam, ono, hajde vidimo ili ima još nešto što sam propustio od tada. I to onda preraslo od znatiželje u hobi i ono, obsesiju. Kolekcionarstvo, dakle gaming, igranje starih igrica više mi fudbal nije glavna sporedna stvar na svijetu, meni je ovo glavna sporedna stvar na svijetu. Tako da odgovorim ti na pitanje, ja igram stare igrice, ne isključivo, igram i novije igrice, što na telefonima, što ja znam na kompjuteru, međutim Retro Reaktor koji je moj kanal, on je baziran samo na retro gamingu, odnosno starijim igricama i oko mene su, zadnjih 8 godina proizvod tog kolekcionarstva i skupljanja, zadnjih 8 godina, to je sada mene okružuju te igrice i ovdje su trenutno retro igrice. Na drugom mjestu su neke novije, gdje je novi, gdje je flat screen, TV na kojem se mogu igrati novije, dok ja, evo ovdje iza mene TV stari, na koji je za ovu tehnologiju, dakle. Oko mene su igrice od od druge generacije, što je Atari, ona konzola koja je izgledala kao drvena konzola, dakle jedna od tih prvih, ne prva nego prvi, pa do modernijih, nazvaćemo modernijih sistema, kao što su PlayStation 2, recimo, odnosno ta generacija PlayStation 2, Xbox, GameCube, bravo, i Dreamcast, recimo, to je zadnji put kad je Sega konzolu izbacila. I to je nešto što ja definišem kao retro. Dakle, do PlayStation 2, dakle ta granica, meni je sve što je prije toga retro. Dakle, nekome je retro nešto drugo, neko je mlađi od mene, pa mu je retro nešto što je kraće. Dakle, neko naziva Wii ili PlayStation 3 retro. Meni je PlayStation 1 retro, obzirom da sam 96. godište. Pa, to. Na primjer, vidi, ja smatram da je PlayStation 2 retro, ali to je moja definicija. Tvoja definicija je druga. Ovo je to što daje slobodu. Ti sam, nema neka ispravna definicija. Neko kaže retro je sve prije diska, što je izašlo, dakle, kasete, neko ovako, neko onako. Nema definicije, to što čovjek odredi, to je njemu retro. Dakle, nešto što je bilo generacijama ranije, jednostavno, ja nemam ništa ovdje kod mene što je novije od, recimo, PlayStation 2 igrica, Xbox i te generacije, GameCube. Rekao si na njih od 7-8 godina da skupljaš igre. Koliko dugo je, kad si shvatio da bi od tog svog hobija mogao reći idem sad posvetiti jedan YouTube kanal i još dodatno neko vrijeme da to sve zabilježim, snimim, pošto je to ogroman trud, ja vjerujem, jer jedno je kupiti igru i staviti na polcu, jedno je sad snimiti video. Pošto za onaj koji ne znaju, ti imaš poseban serijal o nabavci retro igara gdje snimaš sebe kako hodaš po gradu, po pijacama. Šta te natjeralo da sad još jedan dodatan dio vremena svog i energije posvetiš tom elementu skupljanja? Pa nisam normalan. Jednostavno nisam normalan, ali to je tolika ljubav prema tome da to opravdava sve to. Dakle, ja sam i puno ranije nego što sam ja počeo sa Retro Reaktor kanalom, dakle, koji je slogan Retro Reaktora je zaboravljene igrice ponovo imaju dom. To je nešto bilo ovako simpatično i to je, dakle, kanal baziran na retro igricama, sve dakle, prvo gaming,
a onda ove ostale popratne stvari gdje ja dakle idem, dokumentujem sebe kako tražim te igrice, kako i po šopama, po buvljacima, po prodavnicama, ovim onim, ja kako to idem i ganjam i tražim. Također imamo tu gdje one dolaze dakle, u tu kolekciju, ali primarno gaming. A pitanje je bilo kako je sad i to ima vremena. Pa jedan od mojih hobija je također snimanje. Ja se tim bavim i ja sam imam kanale koji su mnogo stariji od Retro Reaktora. Dakle, ja sam sa svojom suprugom prije jedno 10 godina imao jedan interesantan kanal koji zove Cinemania i na kojem smo mi radili recenzije filmova. Tako, cijelo vrijeme je postojao ta volja za objavljivanjem i sadržaja, video sadržaja na YouTube-u i ona je od ranije tu. Dakle, možeš sad otići i potražiti Cinemania i vidit ćeš mene, šta ja znam, prije 10, koliko već 12 godina prave se recenzije filmova koje dolaze kao dakle ne iz od profesionalnih kritičara, nego od ljubitelja filma, to je folio. Dakle, ljubitelji filma koji daju kritike time. Vrlo fino, u to vrijeme jedinstven kanal. Danas mi nemamo neki sadržaj da ja znam, bar. Doduše, ja nisam sad u tim vodama, ali eto. To je to, također imaju kanali koji su i stariji od toga koje sam radio, a mislim, neću sad da ja nešto glumim, nešto, ali ja sam objavio na internet svoje videozapise prije nego što je YouTube postojao. Eto, mislim, sad malo sam odao koliko sam ja u stvari star čovjek, ali nije postojao tada servis, nije postojao jednostavno za prezentaciju, video prezentaciju, tako da postojalo su neke stranice kao Videovat i nešto, te preteče YouTube-a koje je YouTube, mislim, kopirao, te jednostavno podignuo na neki nivo da je to mainstream postao YouTube. Znači nisi bio stran YouTube-u, nije Retro Reaktor prva ekskurzija u ove vode? Definitivno nije i bili su tu i takve recenzije filmova, bili su tu popratni sadržaj, popratni kanali kao vlog kanal vezan za ovo, za ono i tako to dosta ranije prije Retro Reaktora i ovaj kanal dakle bio je samo gaming kanal koji je izrastao u Retro Reaktor. Mislim, ko zaviri se dole u arhivu, duboko u arhivu Retro Reaktora, vidjet će da su tu, šta ja znam, vidjet će gameplay za StarCraft 2, za Battlefield 4, recimo u to vrijeme kad je aktuelan bio, brojne druge stvari, šta ja znam, Wreckfest, tad je bio kako se zvao, mislim taj Flatout igrica, danas se zove Wreckfest, Next Car Game je bio code name, to sam isto, pa tako taj sadržaj. I znao se neki broj otprilike koliko igara imaš u kolekciji? Jesi li ikad procijenio onako koliko to sve košta, ali koliko je u ovih godina i godina novca otišlo da se takva stvar sakupi i izgradi? Pa, vidi, to možda bilo nešto novca kad bi to čovjek odjednom našao negdje pa to sebi to možda koštalo. Međutim, ovdje je puno više uloženo truda i zalaganja nego što je novca. Ja sam otprilike izračunao da ja recimo na igrice trošim otprilike ko neko ko recimo puši pola cigare pola kutije cigare na dan. Da. Nije to puno. Neko ko troši recimo, neko ko puši recimo kutiju ili više dnevno troši više od mene nego što ja trošim na igrice. A drugo, ja zavlačim se svugdje
svugdje i svagdje za tim igricama, pronalazim i po šupama, kažem ti, po nekim mjestima gdje igrice nisu skupe, još uvijek one nisu skupe, pogotovo te stare igrice. Međutim, imaš ljude koji to iskorištavaju i koji vide da ljudi to vole i onda, kad se on dočepa nešto, pa on to preprodaje. Igra neku nostalgije. I onda on njemu zabeberi neku cijenu nerealnu koja je pa ne bezobrazna, nego uža živi. I takvi malo štete tom hobiju, ali uvijek je, mislim, uvijek je tu neko ko će nešto preprodat, bilo ti bio filatelista pa se skupljao markice ili šta ja znam, bilo šta drugo, tu će uvijek biti neko ko će htjeti na toj ljubavi nečoj da zaradi, naravno, I onda to na umjetan način podigne cijene, onda neko vidi tu glupu cijenu i on misli da je to u stvari ta cijena, međutim nije. Jer imaš ljude koje to ne zanima, koji hoće samo da zarade što više na što lakši način i mislim to je taj fall. A sada ja mislim da imam oko 5000 igrica. Mislim, nisam i brojio, ja mislim da imam oko 5000. To je odgovarajuće konzole uz njih, ili tako? To isto, koliko je to na i konzola? Naravno. Prilike. Svaka igrica koja je došla u moju kolekciju, za recimo igricu koju ja nisam znao već da je ona dobra, je prvo pogledan, ako ja nisam upoznat, prvo je pogledan gameplay i zaključeno je da li ova igrica bila da li ima nešto interesantno da ja mogu igrati. Dakle, ja neću dovesti igricu koja je katastrofa, osim ako ona nema neke, kolekcionarske vrijednosti. Ako ona ne valja, dakle, mene primarno da je interesantna igrica. Dobro, ja sam malo oprostiv, ja vidim dosta pozitivnih stvari, čak i u lošim igricama ja volim neke pozitivne stvari, ne može sve biti loše. Ima igrica koja je fantastična, ima grafiku, da ti mozak stane, a priča je katastrofa, ništa tu nema da te povuče. I obrnuto, ima igrica sa pričom, mozak da ti stane, ona ti kad je pogledaš, šta je ovo, Minecraft? Ali vidi, Minecraft je dobra stvar, mislim, ne bi toliko ljudi bilo ludo za njim da nije. Tako da, dakle, mene dođe u kolekciju igrica koju ja hoću igrati. I to znači, je nije da se kupuje samo da bi stajala na policu, nek svaka bude igrana u suštini. Da. Daleko od toga. Ja sam gamer od kako znam hodat. I vjerovatno ću biti gamer zadnji dah svoj, kad uzmem bit ću gamer i to ću voliti da radim. To će mi biti jako bitno u životu, bez obzira što, mnogi će reći, odrastao čovjek voli video igre. Mislim, trebamo te predrasude, riješiti ti predrasuda, jer, mislim, svak voli da radi nešto što voli da radi. Niko nema pravo da tebi odlučiva da ti to ne valja ili vamo tamo. Ti slobodan čovjek, ti radi šta ti hoćeš, i o tome se radi. Ako se ne varam, imaš negdje oko 6000 subscribera na YouTube-u. Ako se ne varam, negdje 5,5-6 po nekom zadnjem gledanju što sam vidio. Jesi li si ikad nadao da bi jedan retro gaming kanal na ovim našim jezicima mogao doseći taj broj i da postoji interes da bi ljudi gledali takve stvari? Ne postoji veliki interes za ovaj sadržaj, naravno da nikad sadržaj retro igrica ne može se mjeriti sa, recimo, modernim igricama i moj kanal je jako mali kanal i zajednica je vrlo čvrsta unutar te naše retro gaming zajednice.
moj kanal je dio toga i ono, mi se držimo, nema velik broj ljudi da mene prati, ali ono, ja sam prezadovoljan jer meni ne treba niko pratiti. Ja ovo toliko volim, meni mogu biti subscriberi, mi mogu u minus ići. Da. Još uvijek bi bio sadržaj, ja izbacujem nekad i 4 klipa sedmično. Između 2 i 4 klipa sedmično ja redovno izbacujem, bez preskakanja, bez Kad nisam u stanju fizički da uploadiram klip, ja ga stavim na raspored za jedno 10 dana, kad mogu unaprijed da ga uploadujem, pa ga schedule, što se zove na YouTube-u, tako da nije ljubav prema ovome, ja bi davno prestao, što se toga tiče. Tako da popularnost to nije apsolutno drive force. Živiš u Norveškoj, ali si kad javila ideja da snimaš klipove na norveškom jeziku, jer vjerujem da bi bila veća zajednica, više ljudi do koji bi to moglo doći nego ovako. Da, vjerovatno bi bilo, sad Norveška jeste velika zemlja, ali jako malo ljudi živi ovdje, živi nešto više nego u Bosni. Ja mislim, vjerovatno Hrvatska ima više stanovnika nego što ima Norveška. Tako da, ali razumijem ovo, recimo na engleskom kad bi radio imao bi daleko popularni kanal, engleski mi je skoro ko materni jezik, nikakav problem ja nemam sa njim, ali fol je da opet kažem ljubav i žao mi je bilo da recimo u vrijeme kad sam ja ovo radio nije postojalo, dakle kad sam ja to krećuo jednostavno nije postojao niko ko se bavi tim sadržajom i da je za naše govorno područje. Ako je neko bio u to vrijeme, ja ne kažem da sam ja prvi to krenuo, ako je neko bio je neko ko je jako dakle neredovan, upala godine objavi klip ili dva, nešto vezano za to, ali sa redovnim sadržajem neko da je izlazio nije bilo nikoga. I ova istorija, dakle, istorija gaminga, istorija, dakle, i sve to, dakle, taj knowledge, sve to znanje vezano za te video igre, što stare, što nove, nema, jednostavno ne postoji taj sadržaj. Nije postojao u to vrijeme da, i meni bilo žao da recimo retro gaming nije zastupljen recimo na Balkanu, recimo, gdje su naša govorna područja, i tako sam ja odlučio to će da bude kanal na našem jeziku, odnosno na našim jezicima, da ga mogu razumjeti svi ljudi XU, dakle, sa Balkana, i to je to. Ja bi sad bio mnogo veći kanal da ja sam odlučio da to radim na engleskom, jer jednostavno kad imaš pristup cijelom svijetu preko engleskog jezika, vrlo je logično da će više ljudi doći do toga. Ali konto sam, hej, šteta da ljudi naši ne mogu pratiti ovaj sadržaj. Pa, to je veoma u suštini divan gest bio s tvoje strane. Mislim, onako sentimentalno jer iskreno da nema tebe koji se bavi s ovim stvarima, ja ne znam za drugi kanal. I pitanje bil ga i kako bilo. Ja vjerujem da ti imaš sreću jednu u tom smislu da je u Norveškoj puno lakše doći do retro igara i tog sadržaja nego što je na primjer u Bosni. Jer, evo, to što me dovede do sljedećeg pitanja, kakav je gaming bio tad, prije nego što si ti otišao u Norvešku, je li bio toliki izbor? Na primjer, uporedi šta se dešavalo u Americi, kakve su konzole, igre imali tad i šta je u isto vrijeme bilo u Bosni? Je li bila neka drastična razlika ili je bilo zbog tog nekog komunizma malo to zatvoreno? Imaš neko mišljenje o tome? Pa, vidiš, ako otprilike, mislim, ja sam često na polju, dakle, i tražim aktivno, mnogo sati
provodim, recimo, tražeći te igrice. To je, mislim, slobodnog vremena, naravno, ja sam ozbiljan čovjek, imam karijeru, imam suprugu, imam 2 djece, ja, nemam ja puno vremena, ljudi, ali mislim, slobodnog vremena dobar komad ide na ovo i nije lako nigdje više tek tako doći do igrica i ljudi koji prate moju seriju unutar kanala koja zove Lov na retro igrice, mislim, vidi kuda ja moram sve, kako, na koji način dolazim, mislim, prodavnica, recimo polovne robe, ja 100 puta odem u nju, znači 100 puta odem u nju i vratim se prazni ruku i onda mi se 101. put desi, našao sam nešto, našao sam recimo kontroler za PlayStation 2 ili našao sam neku igricu koju nemam i to mi uljepša dan kad nešto nađem, ali puno je truda. Ja vjerujem da ljudi kad bi se trudili i oni koliko se ja trudim, da bi tu ipak se moglo nešto iskopati. A da se vratimo na pitanje tvoje sada to vrijeme. A šta je bilo zastupljeno? Koje konzole, igre? Pa vidi, ništa nije bilo zastupljeno. Ništa nije bilo zastupljeno. Bio je zastup jer kod nas je problem, dakle ovo je problem cijele bivše Jugoslavije, da autorska prava nikad nisu bila zastupljena. Dakle, svako je od svakoga krao pjesme, autori uopšte nisu imali prava. Ja se sjećam, mislim, videoteke kad su bile, ljudi, ja sam malo stariji, nekad su se iznajmljivali, sad tvojim gledalcima ja govorim, bile su videoteke gdje se mogu iznajmljivati filmove. Dakle, Netflix bilo je kino i bile su videoteke koje su procvatale 80. godina, krajem 70. pa 80. I videoteke bi kupi od dobavljača svojih koji je distribuirao filmove, kupi bi jedan originalni film, bilo na DVD-u ili kasetu, i onda ga oni uduplaju, razumiješ, presnime ga u recimo 20 kopija i onda oni te iznajmljuju. To je tolika povreda autorskih prava da niko nije želio da u takav jedan sistem distribuira igrice. Mislim, ja se sjećam Commodore 64 kompjutera i igrica koje su bile na običnim audio kasetama koje ste i presnimavao, ali to je bilo kod nas zato što se moglo presnimavati, nećete niko kazniti, zato što nisu ta razvijena prava postojala. I misliš da će Nintendo distribuirati igrice u jedan takav sistem, da će Sony distribuirati igrice koje će neko, tu definitivno neće, jer moraš ti biti ozbiljna država pravna država koja zastupa prava. Kod nas je PlayStation bio popularan zato što je PlayStation bio laka konzola za čipovati. Onda si mogao pržiti diskove, nije ti uopšte original trebalo da ti kupuješ. Isto sa PlayStation 2. Sve što je kod nas išlo zato što se moglo, dakle, piratirati, kako se to zove. Dakle, nikad nisam o tome razmišljao. To je sasvim logičan zao. Ja sam druga stvar, nije bilo gaminga zato što je to neki komunizam, pa je to bilo zabranjeno. Ovo što si rekao je meni sasvim logična. Baš nisam nikada o tome na taj način razmišljao i smatram da su pravo. Da, bilo je prije, nekad smo mi bili, nekad su naše države bile jako ozbiljne države, Jugoslavija, bivša, to je bila strašno ozbiljna država sa strašnim sistemom koji se je poštovao. I imali su ljudi Commodore 64 kojeg su importovali iz, šta ja znam, bili su distributeri neki, sigurno, on je dovoljno bio popularan kod nas, da ne kažem arcade igrice, igraonce, koji su imali arcade automate u to vrijeme prije nego što su igre
mislim, mogle stati na nešto što si moglo imati u kući, kompjuter neki ili konzolu. Dakle, prije toga su bile arcade igraonice, to je bilo strašno popularno. Recimo Travnik, to nije velik grad, jeste on važan grad, jeste to nekad bio glavni grad Bosne i Hercegovine, ali to je mali grad. Mi smo imali 20-ak igraonica, arcade igraonica u gradu, gdje su imali bilijare, flipere, video igre. Gaming je uvijek bio popularan. Međutim, naš nestabilni politički sistem, naša nepoštovanja autorskih prava, odnosno loša zastupljenost zakonom, mislim, su naše tržište jednostavno učinile neinteresantnim za velike distributere igrica. I kod nas nema jednostavno iz tog perioda, mislim, rat je. Zašto bi neko ko nema da kupi, recimo, koru kruha, zašto bi on razmišljao o video igricama? Njemu je preživljavanje puno važnije nego hoće li igrati igrice. Tako da, pošto je rat, naravno, odnosno sve to vezano oko rata, jednostavno nema distribucije igrica i na našim prostorima one su još rjeđe nego što bi bilo, recimo, da je to neki normalan sistem. Da je to normalan sistem koji je, gdje nije bio rat jednostavno, gdje su ljudi mogli se baviti tom razonodom. Da, bilo više zastupljeno tih igara na tržištu. Ovako. Da, recimo igre u Srbiji su mnogo lakše, mnogo je zastupljenije, jednostavno tamo nije bilo rata. U Sloveniji također, neću sada da nam neko kaže da nije bilo teških situacija i u Srbiji, teških situacija i u Sloveniji, ali u odnosu recimo na Hrvatsku, na Bosnu i Hercegovinu, ljudi su na tim prostorima bili u relativnom miru, eto, ako možemo to tako nazvati. I oni su imali pristupa više igrama u to vrijeme, jer ljudi u Bosni imali su drugi oni brige nego razonodu. Tako da... Ja pretpostavljam ova kolekcija za tebe to je jedna soba u kući ili stanu posvećena samo tome, je li tako? Pa ja, ovo je moje kao office, sobičak jedan mali u kući i u stanu i gdje sam ja dobio dozvolu. To sam mislio pitati, kako je žena reagovala na to, kako je supruga reagovala na to da se unose igre stalno i da jedna čitava soba će na kraju biti posvećena tome, da neće biti mjesta ni za što drugo. Pa to u ovom slučaju ona je to znala da će tako biti, ne može biti drugačije, ona zna koliko ja volim ovo i bilo bi, ne bi ona bila ok da nije fleksibilna tu. Recimo u bivšem stanu, ovo smo se mi preselili sad u drugi stan, na primjer, bila je jedna kao velika spavača soba koju smo mi u stvari konvertirali bili u kao dodatni dnevni boravak. Mi smo se uvalili u manju sobu, a napravili ekstra, jedan dodatni dnevni boravak gdje su dječje igračke, tu su imali više prostora da se igraju djeca i ona imala neke svoje tu stvari, a ja sam tu imao po zidovima igrice. Tako da je to zajednička bila, recimo, prostorija, a ova prostorija je isključivo za igrice. A eto, mislim, tam je bila puno veća, puno bolja. Imao sam više mjesta, ali ono nije bila, znači to je bila i dječja, a ne znam kako da kažem, neki drugi dnevni boravak gdje svi koriste, cijela familija koristi. Jesi li uspio na djecu prebaciti ljubav prema retro igrama ili njih više zanima nešto moderno? Pa naravno da više zanima nešto moderno, ali kroz kroz dakle te igrice koje smo kojima obični, mislim, normalni ljudi, ne znam kako da ti kažem, ne obični ljudi, nego ne normalni, nego jednostavno nema svak neku staru konzolu, nema svak Super Nintendo.
niti ga Super Nintendo zanima, ali eto ja sam kroz to što ja imam, njima mogu da pokažem puno više igrica nego što bi oni imali inače pristup da se ja ne bavim ovim. Tako da oni su zavolili, šta ja znam, i Sonika i Super Marija, kroz te stare igrice prvo, da bi danas oni imali možda širi pristup, ne znam je li to ispravno kazati, dakle nekim novim Super Mario ili Sonic igricama. Da, kad znaju odakle sve počeo, pa mogu uporediti s nečim modernim sada. Da, a i normalno neoprostive su prije igrice bile u odnosu na danas. I prije su igrice bile dizajnirane da ti mazne lovo. Dakle, igrica je, ako razumiješ, dakle, arcade igrica je bila dizajnirana da gutati žetone, da ti što više žetona uzme, tako da su bile nemilosrdno teške igrice u to vrijeme. Pa nije nisam puno različito s ovim pay to win konceptom u ovim modernim igrama, gdje bez uplaćenih para te nema nigdje u odnosu na druge igrače. Da, to je olakšavanje, to je za mene olakšavanje dakle, igre, ali ne dobiješ ti dovoljno sadržaja da bi moglo to opravdati te pare koje ti mikrotransakcijom uradiš. A ovo moje što sam ja htio reći odnosi se samo na težinu igrice, jer prije nisi mogao da downloadiraš ti content, internet nije postojao, nego dođe ti arcade automat i on je kakav je, takav je. Kasnije će doći arcade automat koji se može malo kao updateovat, koji ti fizički moraš instalirati nešto na njega dole, na elektronike, onoga, ali on je napravljen da on bude zanimljiv, da je gameplay jako zanimljiv, primamljiv i da te natjera ne samo da ti igra je morala, ne samo da je ona teška, nego ona mora biti izazovna i kvalitetno urađena da te ponovo vrati. Da ti opet uzmeš, jako te neki, šta ja znam, recimo 1 na 1, recimo neka igrica, recimo Street Fighter, ti odeš opet po batine. Odeš opet žeton potrošiš. Znači, zanimljiva je, dobra. Ti se osjećaš dobro, iako su ti maznili pare, iako su ti uzeli pare, dakle, odšle te pare na žeton, ti si imao to zadovoljstvo i dakle, to je ta, mislim, razlika. Znači, ljudi su namjerno pravili igre težima da bi ljudi stalno gubili te neke živote i onda i bil primoran da uplate još jedan. Da. Sada, pošto su to igre koje su to bile normalne, dakle, kad su igre napokon bile došle u kuće, dakle, u domove, kroz prve konzole, odnosno prve kompjutere, onda su oni morali konvertirati te igrice na te sisteme. Međutim, one nisu konvertirali to da ti sada ne treba žeton, ona je ostala teška. Znači, ona je ostala teška i tebi je teško igrati recimo jednu, šta ja znam, igricu za NES, dakle prvi recimo, uzet ćemo Super Mario recimo, evo to svak zna za ovo, na primjer jednu igricu koja je izgleda, dođe ti na kaseti, to je to, ti platiš za ovo i ona nije ni malo lakša nego što je bila u arcade-u ako je ta igrica, znaš, ako je ta konverzija, recimo arcade igrice, Super Mario je napravljen za konzolu, ali ostala je ta težina i ako nisi dovoljno dobar, moraš se vratiti na početak i ponovo igrati. Mislim, ne možeš ti sada save tek tako, saviranje je tek došlo kasnije. Ti isto morao dobro se potruditi, dobar gamer postati i mislim, čelić se. Ako si dobar gamer, to znači ako si imao pristup starijim igricama, sad će ti igrice biti mnogo lakše.
čak i one teške što ljudi kažu da su teške, znam ja da danas ima jako teške igrica, Dark Souls ali lakše će te Dark Souls, eto, ljudi kažu da je pravo teška, i gledao sam, jest teška, ja nisam igrao, ali vidim koliko je teška, različite gameplaye sam gledao. Ali neće da biti toliko teška ako se ti iščeličio na ovim starim igrama, vjeruj me. Kad te imaš probleme fizičke, razumiješ, da te toliko igrao da te bole prsti, da ti jagodice ove bride, kada si recimo, kada sviraš gitaru, pa dan vremena svirao gitaru, pa sad ti bole jagodice, znači, nešto da je teška, nego ti imaš i fizičku bol kad igraš igricu. Nisu kontroleri bili kao danas, bili su teški kontroleri za držati, Jesi ti ikad razmišljao o nabavci neke arkadne mašine i koliko bi to bilo isplatno, imali mjesta za nju, imali? Je li to onako san svakog kolekcionara retro igara da ima neku arkadnu mašinu u svojoj kolekciji? Prije nego što su igrice bile oko mene, bila je arkadna mašina. Ti odatle je počeo. Ne mala arkadna mašina, nego ja sam ti u taj dodatni dnevni boravak krišom uvalio, to nije moja žena znala. Donio sam Operation Wolf 3. Ljudi koji to zanima moći će googlat to. Dakle, veliki arkadni automat sa 2 automata, sa 2 uzija montirana, i to sam ja donio kući. Ja sam joj rekao ovako, slušaj, ja hoću nešto da kupim, za ovdje prostor, mi sad to preuređujemo taj prostor, znači, daj mene, rekao, kvadrat vamo čoška, ja ću nešto svoje tu staviti, znači, neću ti govoriti šta je, nešto ću ja donijeti. Jer sad je ona skeptična, šta je, znači, ispituje, ja neću ti reći šta je, ja sam to odlučio da kupim i to će biti to. I sad ona mene pita, znači, pokušava da skonta šta je sad. Kaže, da li ja kad pijem kafu, da li ja mogu ostaviti šolju kafe na to? Ja, naravno da možeš, ima površinu, moći ćeš to uraditi. Arkadni automat, pored ti, šta ja znam, džojstika, dugmadi, imao je prostora da stane kafa. Nisam ja slagao, rekao da može. Onda ona imala tako ti neki pitanja, ja nisam uopšte rekao šta je, dok ona to nije vidjela. Jedan dan dođe s posla, ja to donio, ogrom, znači upaljen, on sav, fantastičan automat. Ljudi mogu vidjeti tu igricu i mogu čak i gameplay sa te igrice vidjeti na mom kanalu. Dakle, ako duboko uđu dole u prve epizode Retro Reaktora, dole ima, dakle, čak je arkadni automat bio u kulisama mojih epizoda u početku. Dok ga nisam morao prodati. Iz razloga što nam je trebalo mjesto, jer drugo dijete kad je dolazilo, dakle prinova, nismo imali mjesta za bešku, recimo. Tako da sam ja teškog srca, ali vrlo jednostavna bila odluka, izbacio taj svoj automat arkadni i stavili bešku tu. Doduše imao sam cool posao, ja sam odnio njega na posao, šef rekao, dovedi ga vamo, da malo igramo, ja rekao super, dok ga ne prodam, nek stoji tu, nizirne neke pare sam ga i prodao, tako da imao sam taj arcade automat, znam taj fall i fantastična je stvar i ko može to prvo da dobije dozvolu od familije ili ako nisi, ako je neko u prilici, ja vam to savjetujem. Sad, arkadni automat je jako teško naći i on je jako skup. I ja sam imao sreće da taj nije bio toliko skup, ali recimo ja mogu samo sanjati o nekoj boljoj igrici. Recimo šta ja znam da imam Pac-Mana ili neki Space Invaders, stare te neke ikonične, zaboravi. Reci mi, koje je tvoje mišljenje o emulatorima za igre?
Imam dojam da ovi Moje- retro gameri uvijek nekako to odbijaju, da to nije pravi Pa način da se to igra. su ljudi koji ne razmišljaju zdravo, odbijaju. Mislim, ja sam otvoren čovjek, ja ću to svoje mišljenje reći. Mislim, zašto bi čovjek sebi uskratio pravo ili mogućnost da igra neku igricu koju ne može igrati? Emulira je, čovječe. Mislim, nađi neki emulator koji je super. Ja ne bi nikad nikoga kritikovao ko mislim, emulator koristi. To je pozitivno. Ti igraš nešto što većina ljudi ne može da igra preko tog emulatora. Dakle, recimo, igra je neka japanska koja je izašla samo u Japanu. Fantastična igrica, fantastična. Ne možeš da vjeruješ kako dobra igrica i jednostavno ona je izašla samo u Japanu i ljudi ne mogu je igrati. Ne možeš je, mislim, ako u Japanu bilo bi čudno čak da znaš za tu igru, osim ako nisi neki super upućeni lik što se toga tiče, da importiraš to, Bog zna koliko bi koštalo, ako ćeš tu originalnu, a emulator, najjednostavniji način. Mislim, svi smo mi pržili igrice, svi smo mi na neki način emulirali prave igrice. Tako da neko ko kaže da je emulator loša stvar, to je pogrešno. To je pogrešno. Mislim, emulator nije original. Ti feeling, igrajući recimo igru za neku NES, preko tastature svoje, dakle, ili recimo Super Nintendo, imam kontroler ovdje pri ruci, recimo, igrati igru na tastaturu i ovome je to definitivno dva različita osjećaja. Dakle, ako imaš emulator, nadam se da si investirao u, recimo, USB kontroler za koji je ovaj iPhone, samo je USB, da možeš ti imati taj što bliži osjećaj originalno. Ja to savjetuju ljude. Sada, emulatori nisu svi dobri, nisu isto dobri, naravno, neki će imati input lag kontrolera, neki će imati izabrane boje, neki će imati loše usklađenu muziku u odnosu na zvučne efekte, dakle ima dobri emulatora, odnosno ima loši emulatora. Ako se držiš onih emulatora kojim vjeruješ, koji su kvalitetni, to mislim samo mogu preporučiti. Definitivno nisam, znam da ima ljudi koji su rigidni, koji su recimo bave starim igrama koji su rigidni i protiv su ti, ali to su ljudi koji su puristi. Da. Znači, nije okej sebe ograničavati, što ti nemaš original. Mislim, ja sam 100 puta htio da nema šanse da ja mogu recimo neke Saturn igrice ni nabaviti, ni igrati ih. Recimo za japanski Saturn, Sega Saturn. Priruci mi je, pa ću ti ovdje pokazati. Dakle, ovo je Sega Saturn sistem. Mnogo malo ljudi zna za ovaj sistem. Ovo je konkurent PlayStationu. Dakle, prvi PlayStation, ovo je dakle Segina konzola i evo, Sonic igrica. Sad ja recimo, mnogo je poznatija u Japanu i mnogo je bolje prošla, pošto je ovdje Sony uništio sve u toj generaciji. Dakle, uzeo je 80%, nije 80%, ali uzeo je ogroman procenat tog tržišta, gdje su recimo ove neke konzole samo jednostavno uzeli po koji procenat. Tako da, recimo, u Japanu je on jači bio, dakle ovaj sistem je bio jači u Japanu i oni su za ovaj sistem napravili milion više igrica. Malo ja sad pretjerujem, ne postoji milion igrica više, ali mnogo više je popularan sistem i mnogo više normalno developera bilo zainteresovano da prave za taj sistem. S time oni su dobili neke igrice koje mi samo možemo sanjati da igramo. I ja emulator uskoro ću sebi ili neki Everdrive ili nešto kad razvale kodu, nisu još dovoljno source kodu Saturna savladali, da napravi neki Everdrive emulator, to ću prvi put, to ću ja definitivno sebi uzeti.
čim bude available, čim bude ono moguće to uzeti. Recimo, Jer nema šanse da ja mogu imati pristup nekim tim igrama koje su fantastične, jednostavno nisu nikad izašle u Europi. evo, na primjer, kad bi mogao reći nekome savjet, koje bi, na primjer, 5 ili 10 igara, retro igara, svaki gamer treba u životu barem malo poigrati. Ili evo, na primjer, kad bi ti morao otići na neki otok, a da možeš ponijeti samo 10 igara, koje bi to igre bile? Pa vidi, ako pričamo o retro gamingu, dakle to nije nešto što je isto popularno kao što su recimo moderne igrice. I ovo stvarno ljubav treba za ovo. Da bi čovjek ovo igrao, zašto bi ti igrao neku igricu koja je 20 godina stara? Tu mora nešto biti da te povuče ne samo igrica, koje imaš fantastične igrica iz tog vremena, koje su bolje od današnjih, recimo, čast iznimkama, ali tu mora još nešto biti da te povuče, dakle neka nostalgija. Tako ja, ako bi nekome preporučio neke igre, preporučio mi da budu te igre sa kojim je on preživio neke momente u to vrijeme kad su te igre ili konzole bile aktuelne. Dakle, ti si igrao PlayStation 1 igrice u vrijeme kad je PlayStation bio relativno modern sistem, jel tako? Da. Sad ja bi tebi preporučio da ti igraš igre koje si volio igrati. Dakle, koji znaš da su ti puno sretnih trenutaka donijele. Preporučio bi ti te igre. Dakle, ovo je malo komplikovan odgovor, ali iz tog aspekta to u tebi nešto treba da probudi da bi lično tebi, da to tvoje bude, da to bude tvoje. Meni se svako malo javi taj osjećaj, ja imam i emulator za PlayStation 1 i 2 i redovno igram neke stare igre koje sam, uz koje vezujem neku osnovnu školu, vrtić možda ili te stvari, tako da redovno se vratim tim stvarima. I dobar je odgovor u suštini, jer mene ne može povući Nintendo Entertainment System, jer ja to nikad u životu nisam ni vidio, a kamoli da sam igrao. To ne bi značilo da ti to ne bi mogao zavoliti. To je definitivno ljudi trebaju, ako su u prilici, da sve testiraju, da probaju i onda odluče na tvom iskustvu koje su stekli, ovo nije za mene. Znaš, ja imam isto recimo Atari 2600. Te igre su starije od mene, to toliko primitivno izgleda da je to nevjerovatno. I sada, ali ja sam njih zavolio naknadno. Znaš, imao sam neke dodire sa njima, vrlo male, ali one su tu postojali, ali, znaš, hajde da vidim šta je to. Jednostavno ja sam to zavolio, mislim, to toliko primitivno izgleda, primitivnije od NES-a, ali, dakle, interesantno je uvaliti se u to i vidjeti koliko su stvari ljudi, šta su oni morali da urade i koliko je interesantna ta igrica morala da bude, kad je piksel, razumiješ, ko telefon. Da. Toliko je grafički to... Tad su priče imale nekako veći uticaj i primarno je to bilo. Ja, to, ali vidi, te priče nisu mogle ni da stanu na taj cartridge, na tu kasetu. Jer jedva su imali za igricu. Mislim, jedan stari, šta ja znam, sat, ima više memorije nego tad kad su bile ove kasete koliko su imale. Nego bi ti, dakle, kad kupiš igricu, dođe ti, dakle, manual. I u manualu ti piše priče igrice. Mislim, tu ti piše, jer jednostavno nisu mogli čak ni tekst oni da napiše, jer to bi im uzelo od, šta ja znam, od grafike ili od gameplaya, tako da kad je disk došao i kad je PlayStation ti sretan bio pa si došao u toj generaciji, kad je zapreminski se moglo dovoljno staviti, tu smo prve priče dobili koje su u igrici, znači priča je u igrici. Da, ne na nekom manualu, neki papiru. Neki cutscene, znači.
To je to, a definitivno bi te preporučio, dakle, PlayStation 1 igrice, naravno. Sada, ako hoćeš odgovor, možemo po sistemima koje su igrice za preporučiti, ja definitivno to mogu reći. Ali iz ovog nekog emotivnog dijela, zašto bi neko sebi otišao i kupio sebi neki stari sistem, ja mislim da tu mora biti nešto što tebi iz srca dolazi. Nešto, znači što tebi ti kad staviš to pa ti kez onaj bad, pomisliš na to onda sjetiš se tog nekog vremena kad si recimo gameo tu igricu, šta ja znam. Koje si ti igre igrao na PlayStationu, jel se sjećaš? Da, ja se sjećam, prva igra je bila, jedna od prvih je bila Harry Potter igra, koju ja nisam mogao preći. Mislim, bio jedan dio gdje moraš na met letjeti. To je meni bilo nemoguće, onda sam to morao dati mami da ona pređe umjesto mene, jer to je meni bilo... Mama je gamer, znači bila pomagač. Znala je uskočiti u tim nekim momentima kad ja nisam mogao. I naravno, kad se društvo okupi iz osnovne škole, onda igramo onaj Crash Bash, kart, Crash Team Racing, koji je dobio znači, svoj remaster. Znači ti si mamu koristio ko cheat. Pa eto, hajmo reći u jednu ruku. Nisam nikad mamu koristio ko cheat. To je ona opersana od toga, ali to je dobar po. Da, šta ću, kad je kriza, ide joystick, haj pređi ovo, pa da ja mogu nastaviti. Ali opet nekako više svojih gamerskih sjećanja vežujem uz PlayStation 2, jer ona je ipak puno bolja konzola, puno su bolje igre, ja mislim da bi se prepao kad bi mi neko rekao koliko sam sati proveo igrajući GTA San Andreas, na primjer. I koji je moderna igra u jednu ruku, koja nju ima možda 15 godina, to je u odnosu na nešto, sasvim igrivo i dan danas i popularan i dan danas. Ali sa PlayStation 1 definitivno ove Crash Bandicoot igre su mi bile onako neki primarni. Imao sam i PSP, onaj prenosni God of War sam tamo redovno igrao, to mi isto bio jedan draži serijala. I zahvalan sam što postoji emulator gdje ja isto mogu to skinti, preći, sjetiti se ti neki fazona. I drago mi što ja imam PlayStation 4 što ovaj kontroler radi na kompjuteru pa se može lako u emulator implementirati, tako da relativno često igram igre s PlayStation 1 ili 2. To je, vidiš, dakle, to je nešto što ja, ako neko, meni često se obraćaju ljudi, hej, gdje da krenem, kako da krenem. Dakle, ovo je savjet, šta bi rekao nekome ko se želi baviti s ovim, odakle krenuti, odakle skupiti, šta, kako? To sam već i rekao, dakle, ti, ja savjetujem da ti iskusiš ono što si ti, sa čim već imaš sjećanja. Dakle, PlayStation 2 je najbolji sistem svih vremena. Dakle, nema ni jedan sistem da je prodan u toliko primjeraka ni dan danas. Nema ni jedan sistem za kojeg je napravljeno toliko igrica. Ja ne znam, ja također obožavam PlayStation 2 i s ove vamo strane su mi police sa PlayStation 2 igricama. I to je tebi bi preporučio PlayStation 1, PlayStation 2. Znači, ja prvo svim koji me dođu da nešto pitaju, oni su uvijek dobro došli, sva pitanja su, uvijek odgovorim na sva, mislim, normalna pitanja i dosta ljudi, dakle, ja prvo od njih saznam, gdje ti meni reci ovako, jesi li ti imao, s kojim si sistema ti imao iskustvo, da li bi ti želio, znaš, ne mogu ti ja reći idi Super Mario igraj, znaš, ako je to generacija koju ti možda nećeš ni razumjeti, niti imaš ikakva druga osjećanja vezana za taj sistem. Da bi, recimo, neko ko je mlađi ili ko je, šta ja znam, nema veze mlađi ili stariji, ali neko ko bi već morao da hoće recimo da kupi, onda ima prvi PlayStation. Tu bi trebalo, dakle, ne možeš ti investirati pare samo da isprobaš recimo Metal Gear Solid ili Resident Evil 2 ili Silent Hill ili Gran Turismo ili svi ti ogromni, mislim, koji sada, mislim, franšize.
ne možeš ti kupiti ako si ti recimo mlađi i definitivno te to neće privući. Ti ako si odrastao sa PlayStation 2 igrama ili PlayStation 3 igrama, uzmi PlayStation 3. Da. Ili ako već imaš PlayStation 4, ako imaš već PlayStation 3, onda preko njega ti možeš probati i PlayStation 1 igrice i PlayStation 2 igrice. Te su PlayStation 3, on je dakle kompatibilan i sa prvim i sa drugim i naravno PlayStation 3 igrice. Dakle, da ti startaš sa ogromnom bibliotekom igrica. 7.500 igrica je napravljeno za PlayStation 2. Ti ako imaš PlayStation 3, dakle, već imaš mogućnost da startaš sa tom. Sa tim brojem. Dakle, mogućnosti igranja te biblioteke. Ali, evo, sad ću pričati jednu anegdotu koju sam imao. Možda otprilike kad si ti krenuo s ovim svojim Retro Reaktor kanalom, ja sam fakat to gledao od nekih početaka i inspirisalo me, možda bi mogao i ja početi skupljati igre. Ja sam ušao na Pik kod nas da vidim šta ima kakvih igara. Pik.ba. Da, i onako, ja sam doslovno ukucao PlayStation 1 igre da vidim šta će izaći, jer me ta konzola najviše zanimala. I ljudi imaju i originale, mislim, nisu to nikakve kopije, koje prodaju za 40-50 maraka, što je van svake pameti, barem meni bilo tada, jer sam išao u srednju školu. Kada su prodavali za te pare? Da, jer u to vrijeme. Da, jer igraju na to ovo je stara igra, original, nebitno. I ja onako razočaran, rekao, ovo je preskupo, ne vidim sebe u ovome. Ja naletim na jednog čovjeka koji je objavio sliku nakon CD-ova onih kutija i kao veliki izbor PlayStation 1 igara po 5-10 maraka. Ja wow, evo ga, ovo je već nešto što bi mi se isplatilo. I uđem na informacije, vidim čovjek je u Bihaću, a ja sam iz Bihaća. I rekao, pa mogu bi ja se čuti sa njim da odem kod njega kući, pa da mi prodaje igru ili šta već. I ja sam nazvao čovjeka, rekao, tako vidio sam oglas na Piku, imate igre, retro, sve živo. Kažu on, da, no meni dade adresu, i ja dođem kod njega i čovjek mi dade neku knjigu, nekakvu teku, možda ovako A4 format, 10 listova gdje je spisak abecedno igara koje on ima. I kao evo, ovo je spisak igara koje ja imam, pa ti sebi zaberi, one su, ne znam, 5 maraka možda. I ja sam uzeo Quake mi se onako sviđa jer volim pucačine, pa rekao daj mi Quake. Sad ja očekujem, čovjek će uzeti, onu plastičnu kutiju od CD-a i dati mi čovjek ubaci prazan CD i krenu mi pržiti sa kompjutera. Ja onako ne mogu da vjerujem šta se dešava. Pa to je normalno. Rekao, zašto nije original, kaseta, manual, mislim, razumiješ, slika, ne, ja to imam kao skinuto, pa ja to prepržim tebe, ali ne skiraj si to tebi radi. Ja rekao, izvini prijatelju, ne trebam jer mogu ja kod kuće sebi ispržiti CD, mislim, nije to svrha. To je smiješno u tom vremenu, jer ja razumijem u vremenu, recimo kad je bio PlayStation 1, pa nisu svi imali te pržače, ovo se desilo prije možda 5-6 godina. Pa rekao si mogu ja ispržiti kod kuće CD, znači nije u tome problem. Tako da, to bi onako jedna zanimljiva stvar. Svašta se može doživjeti. Mislim, ja sam u tom lovu doživio svega i svačega. Dakle, desilo se da mi je neko nešto podvalio, naučite to da budeš oprezan, sve što te ne ubije napravite jačim. Ali onda, ti stekneš to iskustvo i onda znaš šta očekivati, kako se postavljati. Dakle, ja nikad neću platiti, recimo, za igricu onu cijenu koliko čovjek traži. Ja moram nju spustiti. Ja moram spustiti tu cijenu. 5% je spustim, zadovoljan sam. 50% spustim ili više, još zadovoljniji, naravno.
ne sada da ja nekoga opeljušim. Mislim, čovjek mi ne bi to prodao ako misli da je prejeftino. Ali nastojim da svaku igricu koju kupim od bilo koga ne dajem cijenu koliko on traži. I na taj način doprinosim bar ja malo da cijene igrica ne rastu. Jer ljudi su ovi koji prodaju, znači, kažem ti, nemaju veze s igricama, sad tebi neko prodaje, mislim, halo, izvini, 5 ili 10 maraka za sprženu PlayStation 1 igricu je preskupo. To je isto skupo ko što je original, jer vidi, koliko košta jedan disk prazan. Ma Marku, što se računa u fenenzima. Da. Znači, ti to sebe spržiti, treba ti disk, jel tako? Treba ti, šta ja znam, 10 feninga, ili koliko bi disk jedan koštao, i ti to imaš. Tako da imaš uvijek ljude koji žele da ulože najmanje, a da zarade najviše. I, znaš, ta pohlepa njihova čini da te cijene su bezobrazne. To je bezobrazna cijena. Igrica za PlayStation 1, da ona košta, mislim, u prosjeku, neke igrice koje su rijetke i ovamo tamo imaju razlog zašto su one skupe. Ali recimo neka igrica koja je popularna, koja je proizvedena na mali milion primjeraka, nema za nju logike da bi ona trebala da bude skupa. Jer ako izuzmemo gaming, recimo da se radi o nekoj super igrici koja je ok, opravdava tu cijenu, iz kolekcionarske perspektive nema razloga da ta cijena bude tolika. I ljudi, mi koji kupujemo igrice, ja, ti, ovaj, onaj, i mi snosimo odgovornost za visoke cijene. Jer ako smo mi voljni da platimo neku bezobraznu cijenu, to onoga što prodaje neće spriječiti i naravno da će mu sve cijene biti bezobrazne. Zašto on ne bi zaradio što više može, a što manje da uradi? Znaš kako, ja kad se sjećam perioda osnovne i srednje škole, mi smo ovdje u Bihaću imali jednu prodavnicu koja je, ljudi su doslovno pržili CD-ove i prodavali, međutim barem se potrudilo da to izgleda kao original. Imali su sliku na CD-u, isprintali su omot, kvalitetno sve i to je doslovno izgledalo kao original, ali su ih prodavali za 6 maraka. Ja sam za PlayStation 2 imao stotine igrica koje su bile ispržene, koje nisu vidjele originala, koje su bile kupovane za 5, 6 do 10 maraka. Ali tad, znači ja sad ne znam ni koje su to godine, možda 2010, eto otprilike tad, ko je tad imao original igru na PlayStation 1, da, taj je bio hadžija. Jer i nije bilo. Iskreno, ko je god imao originalnu igru za PlayStation 1 ili 2, on ima tetku u Njemačkoj koja je to njemu poslala ili neko. Pa ja. I problem sad, na primjer, s nekim ko bi skrenuo skupljati je što imaš jako malo originalnih igara jer se sve pržilo na PlayStation 1 ili 2. I taj koji zna da ima original će njega cijeniti da bude on 30-40 maraka, jer s druge strane onaj što je prepržen je košta 10. Tako da, mislim, nije da ja opravdavam ljude koji nabiju te cijene, ali opet razumijem i tu stvar u jednu ruku, zašto je to toliko skupo? Pa, ako uzmemo obzir onome što smo pričali na početku, dakle, da jednostavno nisu postojale originale, jednostavno nisu postojali, nisu distribuirani zbog ovih ili onih razloga koje smo naveli, da ne ponavljamo sad opet. Da. I imaš ljude koji će prodati samo da se riješe toga, da mu ne skuplja prašinu, a imaš ljude koji naravno hoće, pošto su biznismeni, nazvat ćemo te preprodavače, nazvat ćemo im da smo i biznismeni, njihov cilj je da zarade pare. Mislim, to je jednostavno prirodna stvar za njih. To će mene iritirati jer ja imam svoje stavove i definitivno neću da platim te pare za tu igru. Znači biti strpljiv i tražit ću je dok je ne nađem jeftinije, povoljnije naravno, a mislim što manje platim to je bolje za mene. Mislim, neću sad da ispadnem da ja nekoga zeznuo za nešto. Naravno. Ljudi su svjesni cijene koju meni daju. Ja vidim na ljudima
ovo je neko koji je nešto, nije se jednom desilo da mi neko prodaje neke igrice, mene stid uzeti te igrice zato što su one prejeftine. Ja dadnem više para. Desilo se to više puta. Dadnem im, evo ti ovo, vidi. Hvala tebi, to je super deal. Ja se ne osjećam dobro, savjet će me mora ubiti ako ja platim ovu igricu, recimo ovaj Metal Gear Solid, ako je platim pola marke, ja ću naći. Evo ti 5 maraka, recimo. Da. Sad to se konvertira u druge pare, nije bitno ali ja sam čovjek koji ima taj, ja bih štedio puno više para da ja nemam savjest. Isplatilo mi se puno bolje, ali uglavnom do ljudi je koliko oni žele da plate, dakle s ove strane moje i do ljudi. Ja sam nekada, neki dan sam našao igricu koju 6 godina ja tražim. Ja je ne tražim 6 godina zato što te igre nema, jednostavno ne želim da platim tu bezobraznu cijenu. Da. Ja sebi govorim, ako platiš ovu cijenu, imat ćeš tu igru, ali neće ti biti drago. Zato što imaš neki princip. Sada ako neko ima love da može platiti velike cifre za neke igrice, onda on uzme i plati je. Onda ostane na toj cijeni. Igrica je onda neko ko vidi, ok, to je ta cijena i u redu je ta cijena. Recimo, ja imam te principe i jednostavno tražit ću, strpit ću se. I ja sam 5 godina tražio tu igricu i našao je nakon 5-6 godina. Napokon za cijenu koja je odgovarajuća, koja je dobra cijena, s kojom sam ja zadovoljan. I na neki način, zato što sam ja strpljiv bio, ja sam doprinio da to može malo da se drži, ali eto, mislim. Također mi i oni koji s druge strane koji prodaju, svi imamo odgovornost jednim dijelom za te cijene. Ako plaćaš velike pare za igrice, te igrice će imati onda velike cijene. To je jednostavno tako. Prodavač neće prodati igricu, on će prodati igricu za onu cijenu za koju su ljudi voljni da plate. Tako je, da. I nažalost, igre variraju. Mi smo trenutno cijene igrica variraju. Ne idu one stalno gore. Idu one i gore i dole, zavisi od sistema, zavisi od vremena. Naprimjer, danas Atari igrice ti možeš naći za cijenu kifle. Mislim, jednostavno nema potražnje za tim igricama i mnogima nisu interesantne i cijene su relativno jeftine. Isto tako je PlayStation 1. Mislim, u normalnom svijetu gdje neko ne prepuhiva te cijene, one su još uvijek imaju relativno niske cijene. PlayStation 2 još I to čovjek može istražiti, vidjeti cijene, recimo koliko neko ode na, šta ja znam, ima stranica Game Price Charting. Mislim, to su visoke cijene, jer tu uzmaju cijene sa eBaya, uzmaju cijene sa Amazona, ali imaju neki prosjek pa vidiš otprilike za koliko se one prodaju. I to je ta neka vrijednost. Amazon i eBay, nećemo o tome pričati, to je preskupo, razumiješ, zato što ljudi moraju da svako kod stavi oglas mora platiti za svaki oglas. Tako da on sve to što on mora platiti, on uračuna u cijenu igrice, tako da ti cijena je u stvari duplo veća nego što je stvarna cijena te igrice, ali on mora pokriti svoje troškove. Mora pokriti troškove za PayPal, može pokriti troškove za koliko košta oglas, poštarinu može računati, ne mora, to platiš posebno, ali eto, imaš negdje da vidiš, dakle, imaš neki sajt koji makar je to sad ti uzma, i onda ti otprilike kažeš, ok, ovo je, eBay je generalno jedno 40% skuplji
Tako da otprilike vidiš kolika je vrijednost te igre ako znači, oduzmeš 40% od te cijene koja se traži, onda vidiš otprilike kolika je vrijednost te igrice. Većina igrica za PlayStation 2, velika većina igrica s kojim smo mi odrasli, šta ja znam, su pristupačne cijene imaju. Neke rijetke imaju pravo visoke cijene, ali to je jednostavno tako. Ali generalno gledajući PlayStation 2, pošto to je logično, jer je najpopularnija konzola svih vremena, još uvijek je niko nije prestigao i najviše primjeraka i najveći broj igrica je proizveden za nju. Jednostavno ubila je baju, što se kaže, PlayStation 2. Što više se proizvede jedne igrice, znači na ovome tržištu polovnih igrica, ta igrica ima nisku vrijednost. I to je, mislim, relativno. To je relativno. Ali, opet s druge strane, kolika je ljudska pohlepa? Znači, koliko će čovjek staviti? Znači, on će probati da stavi 5 puta ako hoće tu cijenu te igre. Ako je proda, ovaj rad, razumiješ, super. Da. Ako je proda upola, i to mu je super. I to mu je super, jer ako je ona 5 puta jeftinija nego što je on stavio, on je dobar. I ovako je onako. Koliko je on dobar, to je pitanje koliko smo mi voljni da platimo. Nemojte plaćati, ja svima koji ovo gledaju, nemojte plaćati koliko vam ljudi traže za nešto. Nemojte ljudi to raditi. Jer nisu to te vrijednosti, ti stvari. Ovo su polovni proizvodi, vi svi znate da polovni proizvodi su mnogo jeftiniji nego Glancenovi proizvodi i znači razum koristite. Evo, obzirom da je prošlo već preko sat vremena, kako pričamo, privešćemo kraju uz jedno posljednje pitanje. Ima li jedna igra ili konzola koju godinama tražiš, ali nikako da dođeš do nje, ili zbog cijene, ili zato što je nedostupna? Či ima li neki sveti igara koju ti kupiš, rećiš, to je to, ništa mi više ne može nadmašiti ovaj osjećaj? Znači, ima li ili nema, ili to je više igara, ili je to konzola? Ima. Ima, naravno da ima. Ima, na primjer, ja sam preko 6 godina tražio Dreamcast. To je Segina zadnja konzola. To je konzola koja je, dakle, konkurent bila sa PlayStation 2, GameCube, i koja je jednostavno, nakon toga Sega je prestala da proizvodi konzole, što je veliki gubitak za sve, za kompletan gaming i sve gamere. Dakle, Dreamcast, pošto je jako nepopularan sistem bio, nažalost, fantastične igrice imaš samo jedinstveno na tom sistemu. Toliko ekskluziva, jer Sega je bila jaka u arcade igraonicama i tim portovima arcade igrica, to se mogu samo na tom sistemu imati. Pošto je to mal sistem, kultni sistem koji nije prodan, on je jako skup i donedavno, ne tako davno, jednostavno zaboravi. Mislim, ja kakve principe imam ja sam nikad neću taj sistem naći za normalnu neku cijenu. Jer jednostavno preskup. Preskupe igrice, preskup sistem. Igrom slučaja, kako sam ja to češljivo tražio, posreći mi se. Naletim na čovjeka, na studenta koji ga je imao i kojem treba trebaju mu pare, inače neće moći otići na ekskurziju. I čovjek se taj Dreamcast prodaje bud zašto, jer sad mu trebaju pare, sutra ide, sad mu trebaju pare, a mora otići sa školom. Daj što daš, I nije daj šta daš, nego jednostavno da cijena bude pristojna. To on je stavio da je cijena pristojna, da je super. Inače ljudi
precjenjuju taj sistem i on je skup. Ja ga eto nisam imao. I eto, kažem, potrefilo me se, pa sam našao, pa taj osjećaj je fantastičan. Jako malo ja igrica imam za taj sistem, jednostavno ne želim da trošim pare tolike kolike ljudi traži za te igrice i zadovoljan sam svojom malom kolekcijom za taj sistem. Igre su fantastične. Imam na mom kanalu gameplay, imate sa te konzole, tako da to ljudi ako interesuje mogu pogledati. Ali konzolu koju nemam, na primjer, nemam recimo Atari Jaguar. Dakle, to je jedan sistem koji bi jako želio da imam. Nemam ga iz razloga što je on skup i da li ću ga imati, ne znam. Ako mi se posreći, hoću. Znači, ako opet bude neki student sa ekskurzijom, možda i bude. Ej, otiću ja i one studentske domove, pa pitao kad vam je ekskurzija. Kad vam je ekskurzija, ljudi? Šta imate od konzola? Ali vidi, to je sistem koji je, to je Atarijev zadnji sistem. Dakle, Atari, firma koja je zaslužena za populariziranje gaminga, koja je dovela gaming u kuće, dakle, prve konzole koje su dovoljno popularne bile, to je bio, dakle, ta firma. Oni danas dan proizvode igrice, ali ne konzole. I njihov sistem Atari Jaguar, to bi ja želio imati. To je sistem koji je u ovoj generaciji, PlayStation 1 generaciji, gdje je PlayStation dominirala. Onda ima tu još sistema, ima recimo neki Nintendovi manje poznatih sistema koje ja nemam, koje volio imati, ali to je samo naučna fantastika za moje uslove. Naprimjer, Virtual Boy, dakle, jedna to je kao manje neki VR, prateća VR, ako se ne varam. Pa jest, Virtual Boy, kao eto, probali su oni, ali to je katastrofa, to je onaj sistem koji je 1000 puta lošije rezultate imao od, recimo, Wii U, koji je jako neuspješna Nintendova konzola, i sad ovo je, još gore. Naravno, kad se proda u jako malo primjeraka i jako malo igrica imaš za taj sistem, da sve te igrice su, bit će skupe, a taj sistem, mislim, kad ćeš njega vidjeti, možeš ga vidjeti u nekom muzeju na izlogu, jednostavno ne možeš doći do toga, osim ako nećeš da platiš neke sume koje su, mislim, zaboravi. Ali to sam se ja pomirio, ja ne očekivam da ću ja imat ikad taj sistem, niti meni u planu. Ja koristim vrijeme i trud na ovo što je dostižno. Dakle, ono što je nedostižno, ne mogu ja lupat, ne mogu glavom kroz zid, otiću ima emulator, jel tako? Tako je, da. Eto, Osmane, hvala ti puno što si pristao na ovaj razgovor, fakat mi je bilo zadovoljstvo, evo, skoro sat i pol vremena smo pričali. I meni također, ne znam da je toliko prošlo vremena, vjerujem. Da, mogli smo mi još, ali bit će ograničen, treba puno vremena da se ovo renderuje, da se uploaduje na YouTube. Naravno. Možemo se nekad dogovoriti za nastavak, što se mene tiče. Možemo. Ali eto, meni je prijatno bilo, veliki pozdrav za tebe i za tvoje ljude koji te prate, zadovoljstvo mi je bilo. Eto, nadam da ćemo jednom u travniku na ćevapima biti. Kod Harija. Dogovorit ćemo jednom. Možemo, ako se potrefimo, hoćemo, zašto da ne? Tako je. Hvala ti, pa dobit ćeš link za podcast čim bude na YouTube.